Bok svima, ja sam Ema i dobrodošli u moj novi video. Za danas sam pripremila jedan malo opušteniji video gdje ću popričat s vama, zato što uopće u zadnje vrijeme nisam pričala ništa vezano u svoj privatan život javno. I prilično sam sigurna da je zadnje što ste čuli od mene bio Jumbus Videostar. Tako da ću se danas uhvatiti tih nekih tema i malo popričat s vama, tako da možete bolje biti upućeni što se događa. Znači, prva tema Jumbus Videostar. Zadnji video koji ste mogli vidjeti vezano uz to je bilo kad sam ja još sudjelovala, točnije kad sam se natjecala. A poslije toga uopće nisam ništa spominjala, tako da ne znam koliko ste upućeni u sve to. Na Videostaru je pobjedila Doris i ne mogu vam opisati koliko mi je drago da je pobjedila ona, pošto je ostala jedina cura na kraju. Ali što se tiče cjelokupnog natjecanja, moram priznati da je to bilo jedno zanimljivo iskustvo. Nisam požalila što sam se prijavila, ali sve u svemu jedno iskustvo koje me dosta toga naučilo. Od toga kakvi su ljudi zapravo uživo, pa onda do toga kako se nešto snima, ajmo reći profesionalno. Uglavnom bilo je tu svega i svačega. Iskreno mi je drago što je sve to gotovo, tako da napokon mogu malo odahnut i odmorit se, ali do tog ćemo doći kasnije. Mislim da je cijelo moje mišljenje o Jumbus Videostaru jedan zaseban video. Sve u svemu drago mi je što sam to iskusila. Bi li to ponovila? Ne baš. Ali eto, drago mi je da sam se prijavila, da sam upoznala nove ljude. Stvarno mi je drago za Doris koja je pobjedila i želim joj svu sreću. A kao što sam već rekla, cijela ta situacija sa Videostarom je jedna zasebna priča. Ne toliko sam Videostar, nego osobe tamo. Kao što sam već rekla, neke osobe su me stvarno razočarale, a neke su me oduševile. Tipa Gloria. S njom nikad ne bi rekla da ćemo se nas dvije družiti, ali realno ona mi je jedna od najdražih osoba koje sam upoznala tamo. Isto tako Ema i Patricija, one su fenomenalne cure. Tako da ako ništa, na Videostaru sam upoznala puno novih prijatelja i osoba koje su mi sad stvarno drage. A i na kraju dana pretpostavljam da je dosta vas saznalo za mene zbog Videostara. I naravno da mi je drago zbog toga. Tako da Gloria, Ema, Patricija su mi stvarno super i definitivno najdraže osobe koje sam upoznala što se tiče, ajmo reći, članova Jumbusa. A od samih kandidata koji su bili na Videostaru, Doris je stvarno super. Onda Karla Lucija, jedna od najboljih osoba koje sam upoznala tamo, i Dino. Karla Lucija i Dino i Doris koja je pobjedila. Stvarno su ono prizemljeni i super i jako dragi, tako da njih troje ću sigurno najviše zapamtiti. A ostali kandidati isto, znači većina njih je stvarno super. Nažalost nisam se stigla osobno jako dobro upoznat sa svih njih 15, ali od ovih s kojima sam se družila svi će mi ostati u dobrom sjećanju. I eto, sad kad je taj Videostar završio, sve se to malo smirilo, uspjela sam se napokon malo odmoriti od toga, nisam više pod tolikim stresom i sad se mogu fokusirati na sebe i na svoj kanal. Moram se pohvaliti da sam bila po prvi put u Beogradu. Išla sam s Nikom i bilo je fenomenalno. Beograd je jako lijep grad, moram priznat, pogotovo po noći je prekrasno zato što je sad sve uređeno onako za Božić s puno lampica i predivno je. U Beograd smo zapravo išli povodom premijere filma YouTube Bratova koji je bio urnebesan. Ne sjećam se kad sam se zadnji put toliko nasmijala ko na premijeri tog filma. Jedini onak minus puta u Beograd je vožnja do tamo. Kad smo išle, krenuli smo u 6 popodne i došli smo u 2 ujutro, zato što smo zapeli u gužvi na granici, tako da smo umrli iznutra onak jedno 5 puta do Beograda. Ali dobro, kad smo stigli u Beograd, makar bilo 2 ujutro, mi smo išli na Cherry. Ako ne znate šta je Cherry, to vam je event, točnije party, svake subote u Beogradu. To je bilo vrh, samo što nam je malo bilo žao što smo došli tako kasno. Koga smo tamo sve upoznali? Išli smo, znači, Nika i ja, Čodu obožavam, a tamo smo, koga smo upoznali? Kika je bila s nama, Kika mi je super, jedva čekam da ju ponovo vidim i da se ponovo družimo. Jako zabavna cura. Ko još? Crvenokosa, znači ne znam ili znate, možda znate s Instagrama, nju isto jedva čekam vidjeti što prije. Jedna od najdražih osoba koje sam upoznala u Beogradu i stvarno sva ekipa koju smo upoznali u Srbiji je bila super. Sljedeći dan smo išli na premijeru YouTube Bratova u Kombak dvoranu, to je bio show.
Isto sam se upoznala s hrpom youtubera tamo, svi su stvarno simpatični, ne mogu reći ništa loše. Pošto nam je bilo super u Beogradu, odlučili smo se vratiti natrag za Novu godinu u Beograd. Tako da dolazimo subotu, nedjelju, ponedjeljak i onda se utorak vraćamo u Zagreb. Dolazimo u subotu, tako da možemo opet ići na Cherry, zato što je grmilo. Cherry je grmio, kako bi rekli. Pa eto, dočekat ćemo Novu godinu u Beogradu. Nadam se da će biti super. Jedino mi je žao što se u Beogradu nismo uspjele puno slikat, ni snimat ništa, ali ako ste za, mogu vam, pošto sad idem opet u Beograd, nešto vlogat. Napišite mi u komentar ako želite. I moramo se puno slikat i snimiti nešto u Beogradu, definitivno. Pa napišite mi što želite vidjeti i s kim želite vidjeti. I eto, mogla bi ovaj video privest kraju. Nadam se da sam vam ispričala sve što se dogodilo u zadnje vrijeme kod mene. Ako vas zanima bilo šta, možete mi još napisati u komentare pa ću snimiti još neke videe poput ovih. Želim onak povremeno snimiti ovakve videe gdje samo pričam s vama, tako da jednostavno budete upućeni što se sve događa u mom životu, jer želim ipak biti što otvorenija s vama. Tako da eto, to je bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Lajkajte, komentirajte i pretplatite se na moj kanal. Bok svima i vidimo se u mom sljedećem videu.